Naimbag nga orasyo papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ti pagayam yon iman ang yabiyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw yo amin. Sapay kuma, tanakaradkad ka na salunat kayo hakanayon. Ti surat nga intay drama itak at manipod ka ni pagayam tayo anaglingad, itinagan arita. Ngam sakbay na, kablaawan tayo pa da Ma'am Gemma Aglo, dita Hong Kong, ni Leonora Bautista, dita Binalunan, Pangasinan, Aida Garcia, dita London, United Kingdom, ni Al and Kathleen Umayas, dita Banay, Ilocos Norte, ni Esti Romeo, dita Hong Kong, kani Miko Charito, dita California, USA. Kastiman, ti surat ni Pagayam Rita. Dear manang biyanang, pasig a babae dagiti anak ko. Iso nga stricto ak no may papan kadagiti agar-aram kadakwada. Ti kayat ko nasingpet kan nagagat ti paghasawaan da. Rogyak nga rudan ti agsalaysay. Oy, Ella, bumangon ka man dita. Bigbigat pa'y laang agid ida kakitday. Makaturturog ak nga rud nanang. Apay, napnapanan nyo ngamin idirabi itinubyaw. Kunak mo't alikli ka munda di alalakay. Kunak mo't asinaamaw, ngam natangkan ti ulaw. Ay ayatak ni Jerry nanang. Ay ayatan. Kasi a klase ti lalakay ti ayatam, artal. Nanang. Ha? Madamag ko pa'y nga agkoyog kayaw. Dakas ka kanya kela. Diyak kayatan ang makita ti panagrup-rupa da janubyaw. Nawatam! Rabiain, ngam awan pa'y lajay kapsat mo. Napnapanan naman ngatan. Napan ijay balay da Jerry anubyo na ananang. Anya, ay na talaga pagpungpung tutan da jay babaay. Ha? Awanan, isaon ti mangidandanon iti bagina ijay balay ti lalakay. Kasano, kadparitan nyo mat ngamin asumarungkar tinobyo na dito'y balay nanang. Wan tadyak kayak day di alalaki aparay ti kapsat mo. Anyamot day di ngay. Menalam ngagbartag. Inaldaw amapan aginom ijay store. Kat, anya nga rod niya mabalin nyo ngay, no iso ti ay ayatin na nanang. Ay, basta yak kayak. Anya ngay ti masakbayan iti day di alalaki. Ha? Kayo ganakman, tayin tasurutan jay kapsat mo. Ay nananang, saanin, di kay lagmain. Addan panunot ni Ella, saanin nga ubing abasit tapno surutan tayo. No di ka umay, siyak ti mapan. Parwaram ti anak kaw lang daw, tayawid kaw. Diyak kayak ti anak mo para iti anak kaw. Kadyamat anak mo ti mangidandanon iti bagina dito'y balay kabsat. Anyat mabalin ko ngay. Ah, may sakamot lang do. Iso nga artak dagiti anak mo. Takas tati makit-kita dakan ka. Yun ka na ya. Gagagay na. Pagpalpalabasan lang mati oras. Ela! Rumor ka man dita. Mangibabain ka babae. Unay kayo nanang. Da kayo ti mangibabain. Tao may kayo mangriribok dito eh. Agawitan. Oray agbakbakit kan abalasang. No day tamad la alalaki ti pagtungpalam. Nanang masikuga kun. Iswadyak mabalin na sinaan ni Jerry. Anya, ayan niya kamutan Ela. Di ka la nagpampanunot mata na nakaw. Inay-aywanan ka idisikog ka. Aging ka idimpas ngay ka. Hindi ti panagdakkel mo. Sa ita, kastala klase ti lalaki ti pakiasawaan. Ayun na hinayanak ka. Pasensya kayo nanang na may ayatot ni Jerry. Iso lang ti kayat ko pakiasawaan. Ay, balayan. Dagit yung ubing ti masurot. Wala! Ng padam nga artag jay anak mo apakiasawaan ti anak ka. Kasano lang ti anak ko kan ti agbalin nga po ko. No artag mo ti anak mo. Agbalbalo to ti anak ko. Ito mga sawan na balayan. Nanang!
Masakit tinakam ti inam. Ela. Pasensyaan nyo lang kumanti pa nagsasaw ti inak, tatang. Lala. Babaya mo. Agaw kayo ka din rin eh. Mangan tayo. Mabisina. Nanang, manual dawon adi kay matagtagar eh. Apa yan? Mangan kayon di kay nangan itay agsapa. Ay, agkapsutak amang pampanunaw iti inaramid ti kapsat mo. Binagbagaak mo't iti husto. Ngumapay adi na pinili tinakiinayatan na. Kasintulaang iti sidong dayjay ajiray. Ala, awatin yun tani masikugan ni Ella. Ay, maladingitan lang amin anak ko. Nagsayang ti kapsat mo. Taartek mo't di pakiasawaan na. Barang agbalbaliw tumot laang Ado mo't ti amamok akasta nanang. Mamartek idi baro. Ngam idi nang asawa. Nagbalbaliw. Ha! Patpatsam. Talaga akit di apulida Kat oray mo't ngamin jay amada. Artek. Napuklan nga artek. Nanang. Iso asi ka Josay. Kita ti pakirelasyon ti pakiasawaam. Pilyam tay awan bisyo na. Tay nagagag. Tay responsable. Tay narispitaw. Day tay man nakimisa. Day tay saan anaimaw. Nadungaw. Managtulaw. Naulimag. Kan aminan akinasaya ati may sa tao. Ala. Nagrigat samot ti agsapol iti kasta klase ti lalaki nanang. Adapay nga ta kasta abaro itan. Adda. Apay katawanan ngay. No kayat mo, siyak tagsapol iti parakan ka. Jay kabsat mo iti bunyag di takaruba. Nasingput day jay, nagagatpay. Jak kayat nanang. Ay na, oray saan agwapo day jay tanagagag. Oray di kanto agtrabaho. Mabalin tanagagat day jay. Apay, gwapaw ti sapsapulam aya. An-anwam tagwapo no nabisyo mag. Ay na, gwapo man kan saan. Agpapadamat amin nga dabisyo da, nanang. Kan adamat dagitay gwapo anasingpet. Ay na, di ka lamaki as-asawan no saan akas iti kabagis mo iti bunyag ti pagtungpalam. Awan riknak iti dayja tao. Kabsat laang ti pangibilbilangakan kwa na. Takabagis ko kat ngarud iti bunyag. Manang, si ti maid of honor mi Tanimanong lino mo ti best man. Ala, apay ngay apagpartnerin na kami kinilino, Ella. Awan mo't dakas na, manang. Makaamu ka nga rod. Ay, kaya't kung ti agpudno kininanang, nga mabutangag. Pagbutngam ko ma. Awan mo't lat maramidan na nubilang. Unangam ang mga numa-stress manan. Maasyanak mo't lang nga rod iti inata, Ella. Unang maawatan ng tumot laang. Into nagbaybayag, manang. Ato'y tinatkidak inangano daw. Ela. Ay na, nabartag ka manan. Kalkalpas pala ti kasartan nung nagbartag ka manan. Sa anak anabartag bagat. Nakainumak lang. Amok matiraramidag. Sigamat. Alala, ingkag sukat nga rodin tamangan kan. Nabsukak pa'y bagay. Ala, kaya't kunti maturog. Mala, idulin mo day ta agwarta. May mga orasyon, nana. O may kumani, ito to'y manggakin santol nga impala ni Josie. Ha, day, apay, aglaklako ka iti manggakan santol lina. Sana na. Mula mi day ito. Itag ko kini Josie. Imawag namin ni day kat nagpaala. Anya, Maldi ka no te bagbagina. So nga inyag kon dito Nana. sige, iti sumlata ditan, taitad ko no madamdama. Nana, mabaling ka di. Sakti bangtid kin ko anak. Ha, ay saanan, taday jay silid na. Agid da, masadot abumangaw. Sumra ka kiti silid na, nana. Ay saan? Nabartag ka? Samra ka iti silid ti anak ka?
Ay agawid ka kitden. Nagpapadaan nyo nga agamat ti Arthur. Saan mo't na? Agas lang, di ba panog? Sige, agawid kanlin. Sige nga rod na. Pakitid yun to nga rod kini Josie dagito na. Ta, makapangpangan ka noonay kay. Apay ngaglaladot ka, Jose. Anyat marikrik nam aya. Nasakit ti ulaw. Agbara ka. Sana nang maditiruso ko. Kan maulawak. Anya. Apay nga ingata. Sorry nanang. Masikugak. Anya. Masikawg. Adaya nubiyaw. Adda nanang. Nabayagan adda nagkinaawatan mi. Inlimad mi lang ang ti relasyon mi. Asina tinubyaw. Di tak ko maungungtan nanang Asino tinubyaw kunak? Nilino nanang. Anya? Nilino akabsat ni Jiray nga asawa ti kabsat baw? Wala nang. Iso ti ama to'y ininawal. Ay na! Unay kamutan. Ay, nailawan lang arudan jay kapsat mo. Tinulad mo pa'y laang may. Oray kumano saan nakapsat ti tinutupam. Awan mat nakas na, tabarumat. Wan baraw, ngam artek mat laakas iti asawa ti kapsat mo. Anya mat ti kastan. Amo mga artek tinutupam. Nasingput mat ni Lino, nga oray artek na lang. Natulagang ti kasar dagiti anak tarita. Ne. Apa nga kaslasaan ka anaragsak abalayan? Ay, talaga sana ka naragsak. Siyak siguron ti kalilidayan nga ina dito'y rabaw ti daga. Ha? Ay, unay matigas-gasat dagiti anak kun aya. Tagpadadamo lakit din nga artek dagiti nakiasawaan da. Ay, piman mat dagiti anak ko. Ay, sa nabalay abalayan. Tanasing pa dagiti anak ko no nabartek ka. Sandang agkabel. Mamartek dagiti dua manugang ko. Sa mamartek pa'y ti abalayan ko. Ah? Pampanunutek pa'y kitding. No anya launay tinagbasulan mi nga ikarkaro mi ita. Tapayakas ka dagiti anak mo. Tinagtungpalan dagiti anak ko. Ay, kita basit adagiti isaw-sawang mo abalayan ta. Makapasakit mo't itirik na. Apay, di mo maaklon ay ati kinapudnaw abalayan Lucia. Katagpay sumat. Sige, patuluyan min abalayan ta. Agkayo kami ni iti mausar inton kasar. Ala, abalayan. Abalayan. Agsala taman. Unay kamot ang abalayan. Mangipapain ka. Nabarbartek ka. Kaaldawan ti kasar yan mo. Nabartek ka man. Oray, kini abalayan ko na yan. Oray, nakabisuot ka. Napintas ka mo ilatan niya. Ingka ka maturugan. Tapos mausawan ka. Imbes nga asikasun dagiti bisita. Nabartek ka mo. Anya klasin nga ma. Oh, naikitini abalayan nila yan. Umay kakit agsalat ha. Pagan ano ka ko man. Yoray awawan. Umay kakit. Ay, ipatanak din ako doon. Mangibabain ka. Umay kakit. Agsalat sa nga rumabalayan. Ay, awa mo dagas na kayo. Umay ka rumabalayan. Umay ka. Good morning, abalayan. Apay, anyat masapul mo. Ay, umayak ko maagkid daw iti dispensa. Gapo iti, kinadagulit ko iti rabi ijay kasaran. Amok na iti inararamid ko, abalayan. So nalahain ta, napukaw tibain ko. Gapo iti arak. Ay, sorry abalayan ha. Pasensyakan. Ay, mala, umunag ka, tagkapi ka. Ay na, agyaman na kabalayan. Ag may
may sakan sa dito ibalay do abalayan. Una, tainyawi din dagiti anak mo, dagiti dua nga anak ko. Un nga Lord, kastamit nga na talaga balayan. Sa nabalay, tanalawa mo di balay apag naitanda. Bagbagamot nga ro dagijay anak mo Sardengan daan ti panagbarbartek da. Tapno saan nakakaasi dagiti anak ko iti sidong da. Ay na, awan ti rumbang apag danaga mabalayan. Ngamin, oray mamarteg dagiti anak ko. Responsable na may nga asawa. Ay na, di mon ikalintegan dagiti nga anak mo. Kasano pumintas ti biyag da, no di da agbalbalew. Agbalinsamot akalbaryo ti biyag dagiti anak ko iti sidong da. Ay, saan na balayan? Ipanamnamak day taking ka. Sikamot gayam abalayan, sumunod ka. Ay, saan na balayan? Ta mapanak pa'y agtrabaho. Indagas ko lato'y suman aginatang ko dita istaw. Naimbag lang nga ikapim. Ay agyaman abalayan. Ay, sige nga rin na balayan, ha? Mapanak ka. Apay nga taakas jay ni abalayan lando kanya. Idi manan namin san akalman. Inikanak iti ice cream. Palaman kan tinapay. Sa ita, suman manang. Ay, agayat nga ta kanya. Ay, apay nga'y akas to'y. Uray saksamot din kat agayat kan ko ana. Apayan nga'y akas to'y. Ay, nupod no ti atap ko nga agayat nilando kanya. Kat aklunak man. Linamot ko dagiti sinasaok iti kalabas. Inuy-uyaw ko dagiti manugang ko nga arta. Nga makagasat kun samot ti amada nga artek metlaan. Ay, kasano day tuyan nga'y. Agam, awan magdakdakas na nubilang lang. Nasaya at mata nakaumay kayo, nanang. Agtugaw kayo, nanang. Ay, agyaman nak. Kat, kumusta kayo ni iti sidong dagiti asawa yo anak ka? Mayat, nanang. Uray kas di nga artak dagiti asawa may. Nasingput dalat ta kada kami, nanang. Nanang. Nabartek daman kan saan, nasingput dalat tangagpadpada. Kasta ay kit nasaya at nga no kasta. Ala, paspasin siya ang dakaon, gapo iti panagsasaok iti kalabas. Sapay ko mata maawatan dak anak ka. Ala, lipatan yan dayjay. Maawatan da kayo. Adaman dabagag kada kayo anak ka. Nubilang adagarom kanyak. Saan kayo kadi nga agungat? Ha? Ni, apay ko mga agungat kami ngay nanang. Ang asino ay agar-aram kada kayo? Saan pa'y matkid di anagaram? Ngam amangan no iti mabiit, armon nakday jayon. Ay, kayat mi ha? Tapno dakad kadwayo ijay balay, nanang. Ni, adan ni tatang. Ay, ala, sapay nagbadoy to'y porma. Ha? Anya di ko na yun, nanang? Awan na nakaw. Ila, Jose. Ada ka doon kasi mangbait. Nay, abalayan. Ada ka magayam. Sinong ay takadwam, landa. Tiagbalin ama ikadwa nga inadagiti anak ko, abalayan. Ni Raima. Anya? Agawid ako nila. Jose, bagbagaan nyo dagiti asawa yo. Ibagayo, tagbalbaliwdan. Ijan ganti arak. Apay, anyat kayat da. Ilaklakay dan ti panagbarbartek da. Ay na, sinaan nyo laidan no sanda nga agbaliw. Ni, apa yan, nanang? Nakasingsingpot kay laitay. Kandi mangan kayo pa diti balay. Agsasango tayo kadatatang kan tinobya na. Agawid akon. Asino ti kapungtot yu ayan, nanang? Dagiti nga rod asawa yo. Ken kang runaan akapungtot ko. Kat ni abalayan lang daw.
Sure nga men, iso at tinulad mo't dagiti anak na nga asawa yung mo't itan. Sige, mapanakaon! Agawin akaon! Apaman na nakaawid kiti balay, inrungaab kon ti sakit tinakam ko. Sa bagay basol kumatkit di tanang namnamaak. Aklunag, gapo iti kinasingpet ni Lando kanyak, na-develop tirik nakken kwa na, kati amok agayat met kanyak ngem saan met gayam. Nailiw-liwag kumatlaang ti amin, kat itain inot matan ti panagbalew dagiti manugang ko. Sana nakasitisigod nga inaldaw, ti panagbartek da. Nga muray no kasta, naragsak matkit di dagiti anak ko iti sidong da. Alakastan, to'y pagayam mo, Rita. Ala, pagyamanak ting ka pa nang ibinglay, dito na idumduma ka pa na sa pagayam, Rita. Sapay ko ma, tanakaradkad ka kanayon. Bueno, papagayam, ditan dinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam, Rita. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo, amin. Hello everyone! At timanan tugayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kan mangkabkadlaaw kada kayo itinaragsak, kanimbag nga oras yo amin. Kat sapay kumataglaplapusan na bindisyon, tidumtang ititunggal maysa. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdangag iti kabarbaro nga episode. Amay patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Mary saan napod no nagantintay drama. Ngabsakpay na makablawa mampay damala rin laron kan Arlene Kasugo dita Tubao La Union. Kanamin nan ngagbuybuya ka nagdangdangag dita Palengke ti Tubao La Union. Hello mat kani Maganay Lolita dita Hong Kong, kani Warlito Ibarra dita Tarlac. Kastimanti ko na ni Kabsat Mary. Dear manang biyanang, at dalalaki na kain labak iti kastaunay. Nagbalina kapaspasurot kan kuana iti amin na gundaway, kat binulsaknak tinakarwa panagayat ko kan kuana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Linaw ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga yayatan nak mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya ka, Mary. Awan marami dak. Pinikot dak. Jakpay kahit kimatay. Pinangtandak namin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagpanagat no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tadtana, baka agsikugak. Saan? Ni ka matanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patsin nag. Sorry talaga, uy. Nalaw anak lang. Nabartikak namin hindi. Saan nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam, awan maramidak. Saan sapay ko matamaawatan na. Diyak amo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim, Mary, ha? Di ka makyas asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa kang arudan iti sabali? Pakasaran kang tumat lang. Iso nga orayan na, kuwan. Urayan nga? Kasano data? Duwate kasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga urayan ka? Orayan nak amabalo. Anya? Inka man ayaban di ka anakakta, mangan tayaw ildang. Inayaba ako ngam di namot kayak ti umay. Agsangsangit latan ni Jay silid na. Apay, adyat sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano na iti naudi ang nagkuyog na nakaragsak na. Wan nga roda. Isuan nasakitan iti husto ta biglaan ti panagsinada. Diya mo ano agpaiso pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimat nga ro jay kaanakak ano kasta. Wan nga roda.
Hanggang talaga, kasta. Anya nga rod ngay. Awan mabalay. Tanay, inton bigat ka nun ti kasar jay X na. In ka mga na Mary, may saldawan na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tati kasar da, angkal. Siyak tinobya nang sabali ti kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang ka. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, tanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amaw. Amang ano talaga alinoko nakalaay. Haan, angkal. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadyamong naisunakat. Isu nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas na, boss na, jay ikasar na. Uwan, angkal. Driver na idin ni Eugene. Anya? Ay kat, ala awan mabalin mo tag kasardan. Awatem tigasat mo. Agpatibkar ka. Kat pilita malipatan da dya alalakay. Ta mga barawanan ka. Di mo baybay antibagay, tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laang ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguro ti karagsakan a babae dito irabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela, Intag honeymoon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti ag honeymoon. sige. Sikat ti makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam ti ta cellphone maon. Uwanan, angkal. Nag-honeymoon dan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan ka no kasta. Kaano nga tanga makamubunak, angkal? Basta likli kam pa'y laabuyaan, nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo, aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, angkal. Ha? Di mo kunaan na kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumatlang day dyan no mabalo. Anya? Unuhaan, baka no ag-apada nga katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. Ay sos, sana nasaya at ti kasta pampanunutam miray. Lipatam kit din ti ex mo. Ta sumapol kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Angkal, iso lang ti lalaki nga na ikari kanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak JX ko, angkal. Maturo ka nang hila, tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturo. Sarang pa makaturog, love. Sumarunak to, wen? Ay, sige garod, love. Tado siya. Makaturturog akon. Nabanuga ka nagkapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Lain ba garabi? Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaro idi nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangi.
Hindi ka madalagan. Tapamarang lang na gitya. Ha? Mas na pala pakisama ak ti asawa. Tapos sana gumura kanya. Baka mangag na kaitangay. Saan? Parimwara kiti silagmi. Nakaturugan. Ngam talaga ka di nga siyak tilab mo. Uwan Mary. Uray katluak niya ngela. Si kalat pati sapsapulat. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, ah. Sana bali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin ah. Apay kumasa na mabalin ngay. Basta ilimot tawan. Lalainan tati agiliman. Tapno awan to kimakadoktal iti aramidin ta. Kaano ay ang amin nga mabalo ka? Umadanin. Isa nga orayan na, kwan. Tano mabalo ak. Ikasar ka alagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. Ba't may sawan no 2 taon siguro. Sa nabala ta mabit lang ang orayan betan. Kan mariknak. Nakapsutan niya ang hela. Kan adong ti marikrik na ang sakit iti bagina. Kasta aya. Wen. Iso nga anong sam ti aguray, wen. Orayan nak. Di ka makias asawa iti sabali. Sige nga rod ah. Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta urayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanawa simbangput ka? Mayat tata si Mampatak di Kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka? Wano, baro ka pa eh. Baruak pa tata. Umot ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin ano, biya. Saan mo tata? Kan jak namin masangot ya agarang. Bisiyak namin iti trabaho ko abroad. Ay, dahi talang Angam dahi. Kita mahata ang mga no mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Ta saan nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadan. Iso nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino nga imot ti saan nga kursunada kan ni Mary kat nagpintas? Ay armaman nga ron baraw. Kababain sangot tata. Baka jak may kari. Ay ket padasim lata nga arman Anyat amam. Ang mga no si kagayam tinaikaray aparaken kuana. Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbiro kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kas dati ko nam. Sana klata mapukawan tinamnama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta raman kalata Mary. Agsardang akto siguro. Hinton makiasawa kan ti sabali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingput abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, uncle. May mayat mo't nga dayo ni Derek angam jay ex mo. Anya mo't jay ex mo nga'y istambay. Ay, basta hanakon nga makiinayat, uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit day ni Derek. Nasingpit ang baruday jay. Manmanaw tikasken kwa nakasingpit. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal day kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman.
Kita, no rin malipata madagos ti naramin jay ex mo ken ka. So nga agpanunot ka na imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di na kayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Ti kunamkit day, day jay lata ayo jen, tiyada ti panunot na. Agasemmet ngamin tinakunanang ay, urayan na ka no nga agapa di ex na kan di asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kena kunana pa ay, ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlablaw una ni Mary iti na Wan nga raw. Nangasawa lang nga rodan, ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad, saan ba't siguro akas ka rin Iniinot tulat ta siguro Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa love. Kuyugak ni nanang ko ama pan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. Wen love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Ingkalatan mga ala ijay wallet ko. Amo mati ayan na. Manungay ti anak, love. Ay kat makaamu ka. Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga nagsimpot ka. Sa anak nagbabawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek dito hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di Baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lamay lasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak. Sa bagay, uray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlang tatay. Oh, kailiw kan, Mary. Ay, uray siyak No amom lang per. May nga ililiw ko kanyam. Sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imbagak ken ka, apinikot naklang di asawak. Ken adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas sikalat tati ay ayatek. Ken ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Ken tapno tawidak to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sa baliwan. Urahin nakwan. Uwan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sa balitirik na kanyam. Ay uwan, ada nga'y nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasublay di balay da angkal ko. Sino mo dahil ta? Karo ba may matlang Si man iji abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyari na ka, papanawa madagos. Uwan, hangkang agdanag. Awan matlang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo ha? Sana balay, mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga dinan abutan na dyan iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dyan. Iso nga umadanimet tan ti panakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng nga arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti ex na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, kaya't naktumat lang. Marikirik nakdata tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abag-bagaan di ka anakak. Mga klon ken ka. Mayat ko mga rod naklunan na kon. Sakbay nga nagsubliya ki Jay Barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan pa yung matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanakin ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapuner mo. Patsag amain labtumot lang kan ka jay ka anakak.
Sapay la ko tata. Love, gumatang taman iti motorsiklo, ta may mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbutang samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tayo nangina ti gatangan ta, tapno may mayat. Katala sikat ti maka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaw. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali anobyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na nadamanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mutan. When nga mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan, madamdama lukwen damanan. Ni ko madirect ti kayat ko aparakin ko na. Ta nasingpot, ken nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayati puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Ta adayo ba si talugar? Wan nga ruda. Iso na lang tama banog ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin mo dyan kotse ni Angel at usaran ta. Ta amang ano at makakita. Naimbag ki motor, ta saan daw na yung mabigbig. Ay, sabagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la panagura yun, Mary. Mabalo akton. Wan makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kung ibagakin ka, ha? Di ka magkias asaway ti sabale. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsiklaw, Mary? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka? Kat boyfriend ko uncle? Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Ay, kwa, taga sabali nga ili. Limbag ano nasingpot matlaan. Wan Isa siguro te kasi singpatan nga lalaki ito'y loson. Nay, tama. Tama nga no maulit tinapasamakin ka. Madamdam agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apadisaw. Marik na akong tibisin ka. Mary, umay ka manganan. Na, Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. apayan Mary. Anjat mapaspasamakin kan. Min kakitaan masikog samad tan di ka anak kam. Ay abam nga rodan tinobyam dito balay. Takasaritak. Taday, masikog kamot kaya man. Busy pa nga min tadta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko makasarita. Sana mabali na may tantan tiyo umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti darakil na. Kapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inakman, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, love. Agawid akmat ladagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanudo, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sana balay, ta agan anadak, love. Nagawid ako, pare. Itulot ka na, pare. Tanay, nabarsag kan. Warsan, maturog kan iti palay. Sana, pare. Kabalak. Di ka mandanagan. Makasangpuya ta kasi kakarad ka di balay, may. Nay, anjat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo Ay, umay katasit ganta. Nanay. Ay, Eugene. Apay nga ngayon bate na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sangsangita, Miray?
Jaya madla to si Kuko, Uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya? Asinaw, ayo dyan. Ni Eugene ang ex ko. Anya? Anya ngay itan. Agsikog kan abalasang tanatangken met ngamin ti ulam. Uncle, Liblipas mo met gayam tinakisinsin-narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka na nagpampanunot met tahen ka anakan. pakawanan dak, Uncle. Nagbidutak, nagbasulak. Nagpaiturayak nga miniti na laos nga panagayat ko ken ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, ket inlibas mo met ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo ha, taibagayo nga umay nakpasyaran manan. Ay saanan, kababain. Ha? Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Impas ngay ko nga ron ka anak ko kat nagpursigi ka nagtrabaho para iti masakbayan na. Iso nakigasangga sa tak iti balasiw tao. Dangkal kananti tinang ibatsak iti anak ko, kat itadakkalan kan agis iskwelan. Sa anak matan anakin nayat pay, ingkarik iti bagik at tilatan anak ko ti pangibukbukak iti atensyon ko. Alakastan, tigayam mo, Mary. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose, parity script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano in your nose para iti script kan drama, tuy pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo, amin. Kastiman ti surat ni pagayam gusto. Dear Manang Biyanang, manipod nagasawa kami iti asawak, sandan nga ginkinawatan iti inak. Kat sanda lang agsinungbat, no di kat agkinabilda pa yan, no daduma. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Ibuset day na nakang ang rag-abo. Ate ako, tibuko, di mo pumutan. Anay. Ha, di ko na pawan ka balak. Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatiw. Siyak tayo nam. Siyak tinaibus tibuok na. Inibus na tibuok ko. Nag-ingpis lang nga rudan. Inad-andanan nga pinaingpis. Iso tinangirugi iti apa. Anya siya kat no si ka. Awan respetong kanyak akatughangan. Ha? Respetuan na yamat tikas kanyam. Manaki apa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasaya ati isurum saan. Tasi ka mati mangida daulo iti apa. Kita ang tinamayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Kadamat na tibuok ko ala kaya. Nagtara kay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kaya man nakiapa. Ha? Hindi kayo ti dadaulo ti apa di ti lugar tiyaw. Agpada kaya papaanawa. Iso ati makunak kakastaw. Tingin yaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw, pagmulta ka to'y awanan bain nga asawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon ka. Apa ko mamati pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo at pa-injeksyon iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadagiti duan ti sunya. Ure ka suno aramida ke jamay da mabagbagan. Aga pada milat ta. Ay, hawan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa dito lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga rod. Si Mina kam lang arod iti pagtanganan. May sulat tamot ti aramid da.
Ay, huwag nga road. Ay. Adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ta asawam kantinam. Ha? Anya nga dita pamuspusan antay. Shakti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Ha? Tapno awanan tagchichismes ka nagkikino to babae. Ay na, alam mga rod antay. Ay haba, dahita nga ming kati paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko, daron so ariray. Isumot din ti pag-apaan da. Ay, huwag nga rod Iso aplan wak mananayim pagda ito'y kaanakan para kadagiti babae. Dahito'y nga aramidan tayo kat para mutlaan ka na tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga ingkam tayo Kan tapno da pakakumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan. Kanuan niya pa'y dita. Ay, mayatak iti data. Pagkwartaan ko naman. Anya nga, iti aramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta. Agsulisit tayo nga iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipang panunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat agsulisit tad nga panawan. Man o timang tad. Nag-ado magtikirmat. Kung sila pandakan to, paano agsulisit ka iti kwarta? Ay na, di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kan saan tayo bastag dawat latan. At daramidan tayo tapno maawis na iti tatawa magtad iti tulong. Ha? Anya nga daramidan tayo, ante? Anya? Nagkaruling kayaw. Wala kay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay, guri ka man. Kinunulpasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose daramidan me. Project me kano nga women's. Imbes nga dawat kami langan iti kwarta wano agsulisit. Kantaan me kano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni. Rugyan me da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay. Aw, magkididakis na. Maya magkidi na dyan na panuno niyan tison niya pamuspusan. Ay, adanton pa ka kumikuman nagitis tambay babae. Nang runa dananang kanti asawa. Everybody, iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matak. Wen puno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa kanta, please. May sapa ka no, Auntie Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, mama, tay, sing-sing na yun. Ay, siyak! Siyak ti mangkanta! Kaalaak day ta kanta! Sige nga Rod, lalaingam, tahang ka nga mga ibabae, nanang. Da, Nakaado kay samon iti na or-aur. Antay. Wen ka nakan, mayat gayam ti kasjay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaiso na kita kikinuto iti tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ka. Saan da nga agapapan? Wen na tamakumikum dan ama panagkankanta iti tunggal balay. Dagiti isigod nga agaapa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog ama panagkangkanta iti balay-balay. Wang nga Rod, ay kubarang agnanayo na nati kasta. Tapno awanan ti agaapa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na banog ka. Hanan gusto. Lukewarm water latan. Ay, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi nino ma'am. Ay, nakaano kayo sa hamot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano iti negosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya ni Gusyaw. Agluto kami iti palaman. Kana ag-aramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus.
Kasta. Nasursur yun sa amin na babalay dito ayan tayo. Saan pa'y? Ada pa'y mga balay. May kalimay ito balay ta. Jay bye-bye, get nalina. Day, aguray kayaw. Awan mutlat mangilukat itiridawan kakadwa. Sige, may sapay akan ta. Aguray kayaw. Awan samag kao. Ay, sos. Ungang paisaw, nakapadlak mo tiri daw. Sayang ti busis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang aja trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa iti naurur tayo a kwarta kakadwa. Ay, siya, adda maisingasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayaw. Adda gayem kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti ngayim mau. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumba. Di isupay ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo matan Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakit. Tamailing at tayo amin ida. Anyat makunayo kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon no. No okay ka na kayo? Okay mo din kanya. Sige, tata, buwanat. Ano? Kajak masusurutan ti step yaw. Basta tulad blatan kada iti sangwanan, karpiyaw. Ay na, uray saan nga susurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Sige, magsula tayo. Tayo supay, di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti, wimain sa... Ay, sus, naudi kan karpyaw. Paspasang basi tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti step yaw. Jak masurutan din. Basta ko lang kayo lantan, Ura niya itan, tata. Kasto na Ay, may gayam ti kastoy. Mawat-wati bagi. Maundat dagiti nagkurarat ken nalukot nga rorat. Ay, katuan maunat amin ang nagkukot kaka. Ay, mayat gayam ti kastoy nga exercise. Maundat kadagiti nagkukutan nga rorat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Dayto yan tigatad tinaurur tayo akwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan na bangunan, ti business tayo. Ay, no siya kakat, oray, jak makinayo nan iti bagbagayo nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akastaryang. Awam mo't saritaan na kastaryang. Titulagan, kat kastoy. No ada. Basta man, jak. Alak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo ng agpaiso. No kasta mo lang. Alaakmat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay ngay, saan Awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko ang nagkankanta. Kan kasta unay ti kimbot ko, idinagsalsala tayo. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagbanuga. Laglagi pa niyaw. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba.
Singirak titangdan tigayim ko ang nagisuro iti sumba kada kayaw. Itadyaw, tibayad na. Ha? Aming tayaw, nagrigri ka. Iso asinay, tapno awanan tiriray. Pagbibingayan tayo lang, nga nati koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme ha. Masapol nga eksakto nga gatad, tita diyo kanya. Apay, ngay tayo nalang tibingay, mau. May laing, wag may sa kaya amin na mangibaw. Ape ayang nga isurunak. Ni? Kat nalalengak matngam si ka gusto. Desisyon ko datoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, adto yan tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistahan. Wow, nagdakkel mat na nasan niya. When isa na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ito pagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay ko matilako tayo. Tapno umadu, matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya. Ipagkapay mga raw. Ngam apay ngay, ta isal salumina na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may sa kakundi suble. Kay, apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rog ti bingay mo ni ipag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. No kaya't yung timay na yun manan. Isubli yung tindalayo a kwarta ide. Tay na yun tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Oray siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapay ngay katandak. Ay, lading itak nga rodmait. Nga saan nga agbalinti kas tagalad yaw. Kibur kayaw nga katugangan. Awana, hindi da kayo kayatan nakadwa, nagitipada yung babae na nang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antim aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpi man iti kas diyang ay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpuunan yaw, Nagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kanda duma pa amirinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kaya't ko day ta. Tapno adda pa ka kumikuma. Sige, tagluto akit ipansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Way. Basta danggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Ariyan, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa'y iti pansit no madamdamatan na ibusaon. Naluto kong tay kan-kanan, kantay bilu-bilaw. Ay, sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kastaunay aragsak ko iti nakita kalinangan dananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saan da pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiyada metlangan katita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apag tagilakwan iti merienda. Alakastan tuy pagayam mo gusto. Maragsakan para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, ken ninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito idarama tayo, musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello
Hello papagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo nga Edgar san napudpod no anagan. Kastoy ti kunana, dirman ang biyanang. At damat kapadasa kakayat ko apay drama. Ititawan ko na suro ka 40, baro akpay laeng, kat no apay akasta, isutin nakisalaysay kan ka. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Papanam, Edgar. Ijay syudad atata. Kas iti singawd, inamanan sa rungkaran ni Silya. Kahit, kaano ngay pasermaw ti bagbaga manubyam, nabayagan nga istoryam dahi ta anubyam, ngam di mo pa inyam amo kada kamay kaninanang mau. Wunto adan tulat ta kaday. Makumikumpay lang amin ni Silya. Ay, na yan. Mapanan ti tawa, Edgar. Alukuyam tinubyam, tagkasar kayaon. Madanon tulat ta kaday. Di kaya ganat. Talin-linayin may pailati ayan-ayat may. Tapnusan amak kusal. Nasaya at magtaimay ka, Edgar. Agda problema. Ha? Hingan day tangay Silya. Ay, delayed man ang tisweldumi. Adanas kan abayada, ngamawan pagbayan ko. Sana problema day ta. Nagdakwartat. Naglako ag itimulak abins. Natsamba at tinangina apresyaw. Ha? No kasta, nakaapit kan itimulam anatan? Wala. Apay manuti ka sa pulang. Ibagam kang ka. Kwa, 3,000, Edgar. Ay, sigay. Mabila nga. Dahil tinay. Oh, agyaman na. Ay ayatin ka unay. Agkasartan. Ha? Agpaisaw. Kaya mo tipay kasar ka niya? Wen, ng pagsaritaan tantupay anaimbag ti may papan iti dayta, Edgar. Saan pay nga ita? Kahit, anyay, rumor ta. Intag pasyar. Kasla masadotak arumor, Edgar. Inaklaangan mangi take out iti makan. Tadito'y talaangan amangan. Anya? Pasensya ka na. Ngamawan ganas ko arumor ita. Ag food trip talaangan dito'y dagos ko. Auntie, anyat trabaho dyan nobya ni Insan Edgar? Sales lady ka no, iti may sa amor ijay syudad. Ay, adan sa mga makatawanan ng agnobyo, Dante. Una, nga maging gaita. Saan ni pa'y anakit kita ti bagbaga na anubya na? Huwag nga raud. Di na pa'y mga minipasyar dito'y lugar tayaw. Diyak man amaw iti dayjay akasinsin mo. Wano, saan nga takayat di babae ti umay dito'y? Wan siguro Tasigon kinidgar, managbabain ka na tinubya na. May mayat kumamalaang ano mamamuyaw. Nabayagan nga bagbagamay. Ngam saan mimot amauray. Di namot ipasyar dito'y balay tinubya na. Di na pa'y langarod ikasar. Agurnong dakanupay. Kaanon to pa'y ngay? Mapmapanan titawan. Ay nakaanakan, day tangarod mo ti bagbagami kini Uncle Mo. Ngam awan pa'y mo. Diyak mo kadakwada. Insan, damag ko nakatsamba ka kano iti presyo ti mulam anat nga. Ha? Wanin sang. Talagang agsuswerte ka, Insan. Ay, mabalin mo ti mga asawa. Ado siguron turnong mo. Awan pa'y nga raw. Kasano nga awan ka nagsasaruno ti pa nagswerte man naglakaw? Kwa? Ado ti pakausaran ti kwarta insang. Kas kumaitan niya. Kabaro ka mo, Insan. Awan paggastusam. Adamo business dante kan uncle, tadapwisto da ijay ila pagtagilakwan iti ikan. Ay, kwa. Basta insang. Ado ti paggastusan. Iso nga, awan pa'y ornong kao. Ay, nakalako ka man ng itimulam manatang. Agpasyudad ka man nga ta, Edgar. Kung tatang, tapag sarita amin kanisilya ti kasarmay. Ay, nagsayatan nga nakaw. Ay, sige. Ikasar mo nga rodan tinubyam. Ang amom pa'y magkada kami nga umuna. Di na nga rog masangaw. Tama kumikom iti trabaho na.
Sa nabali tayo kasar kon iti mabiyay? Malala. Diyon ibaybayag. Tanay, mapaanan titawag na nakaw. Malakayan kan abaraw. Umayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Agam, apay ngagmay may saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami. Anya, apay ngay, nagapa kayo manail. Uy, pinapanaw na iti balay da. Isungag, naudak man nanditi balay. Anya, Jak pagtatakkunan tayo dyan, babae. Saan na bali, ha? Saan kami mo ta nagkasar? ay, una yan ay Mala, tulungam lang arudan ti kabsat mo ngagtalaw. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw. Masanutak pa ila ita. Kahit ko ti agina na. Tumulong akto ano gumagutak na nang. Planok nga ro ti agsubling agtrabaho di syudad manong Edgar. Kasla masanutak mo tin agtrabaho. Apay, awan naman na maurnos tinagbatan nyo ti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso bay-bay amon da jay. Ay, anya. Si kang manaw. Damag ka, kaada ka nung nubyam ija syudad. Ay, uwin danay. Kit ikasar mo na. Alalo kuya nga rudan. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibaybayag manong. Ay, wam. Tanay, mapanan titawan. Asawam ki din. Aw, nagatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo, Silya. Kumplito man nanti abastaw. Agyaman nak Edgar. Ay no, mababainakan kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ngamin kaasawa kan. Ha? No payawan pa'y napasamak iti nagbaitan ta. Panagri na kaasawa kan. Oray siya Edgar. Kasla asawa ka matan. Respetuang ka nga main. Ay ayateng ka. Ti kaya ko kay nasinaw ka nga idatag ko ti altar. Nagsingpet ka abaraw Edgar. Kahit kasano ngay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasar. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada sa bali latit itaggang. Ada nakalasin na para iti kasarta. Kasta ka di. Isong awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasaran ta dumanong kamay. Ay uwan. Kaya't kumitin ti makiasawa kin ka Edgar. Iso na lang. Tadapay ngamin tultulungak akabsat ko nga agad-agal. Doa semestri laangan, Edgar. Makalpaston ti kabsat ko. Ay, Edgar, maawatan na ko ma. Sabi ko nga tamauray na. tunggal idarirag ko ti kasarta. Adala tama lapod niyo. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, taubing tapay mo. 38 mo lang. Kat 27 ko mo. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaganak. Ang mga no ikalang naktaw. Saan? Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitok deta. Diyak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Salpay la kumaan, tadi nakto pasakitan. Sige, aw-awato latan. Ang patgam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam mo dagiti dadakkel ka. Ha? Sige. Patgak day takid daw mo, Edgar. Basta anusan nak ko mga orayan na. Diyak pa'y la kaya ti makiasawa. Taadang pa itultulungak akabsat ko. Wine, maawatan ka? Gapotay ayateng ka Silya. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar, nanang? Una, tanakala ko manon itimula na anatong. Talaga mat ni Manong Manipod at dan nobya na dya syudad. Kanayonan nga wan diti balay. Agbalin sa muten asi ti boy ti kapsat ka. Ay kat gagangay na iti agay ayat Kastamot laken ka idi Dimot adda idinubyam ijay syudad. Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda nubyam iday. Idi nanang. Nabayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Woy nanang.
Apay, kanya trabaho tinubyan ni Manong aya. Sales lady mutla ang iti maul. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti ex ko iday. Agyaman at ay manugo ka ngagpasyar iti balay, may. Mabainak mo't ngaminkan ka. Kanayon ka apaayon. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo't. Basta saan tapay lang nga agkas-kasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta ijay balay yun. Saan? Saan ka apirsahin? No talaga di mo pa'y kaya tipay kasar kanya. Respeto kyamin na desisyon mo silya. Agyaman nak Edgar. Ngayon doon na. Agrubwak ka. Tagawid tayo di balay, may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti pagluto niyo. Sino ti lutluto niyo? Sumangpot damanong mau kan tinubya na numadamdama. Pasyar na tinubya na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasaya ta. Tapno, ma'am, amuyon tinubya ni Manong. Wun nga raw, nabayagan na kayat mi ang makita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayaw, anak kaw. Silya, isog na ng kintatang. Naimbag nga oras yun, tata, nana. Kastamot kan ka, balasang kaw. Ay nabayagin na kaya da ka makita basang. Iso, anay, imbag mo tata, nakapasyar ka, dito'y nanumu abalay, may. Makumikumak namin iti trabaho, tata. Ay, si Mangpot kayo ha? Ha? Danay, ni Silya. Kayan ayat kaw. Silya, ni Danay, kabsak kaw. Ay, sigay, mabit laang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. No, kasta. Dani ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Kaya Dani mo talaga. Awang matinti sa bali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Baro manin, Tanagsinadan, iti kinalibin na diti lugar, may. Anya? Ay, panawang ka pa diti balko na. Tayo naman agsodal iti nyaw. Uminom ka man iti tubog ti nyaw. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at tayo masidag ka. Awanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulbud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanyak. Tapi naglulukwan naklaan. Pakawanan na ko, ma. Sorry. Sana balay, tadamot ang tikabsat ko akasukat ko. Patsya ka, maipatag na ka ti hustaw, tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanyak. Idi na amuam ama si Kugak. Pinanawan na. Kumusta gahan ti sikog mo, iday? Awanan! Naalisanak! Gapo siguro iti pan naka-stress ko. Isuan naalisanak. Anya? Dani, ayayatan ka lang tangaging gaita. Pudno akinagura ka. Ngamruming bawmutlat ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Ayayatan ka. Kasano nga tikabsat ko? Saan ko ngay ayatan, Edgar? Ha? Pinaramat ko lang ang tapno malipatan ka. Di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalata ti ayatak. Please, amumot asika ti kaunaan nga inayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasin. Pakawanin nak, Edgar. Ngamno amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Ay, Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso ajak amo ang kabsat mo gayam. Lagi ngita. Ngampot dentan ti amin kadata. Ay, ayatin ka, Silya. Maasi ka kumama kanyak, Amo mo, ka sa ti panagayak ko keng ka. Nari na maray ta. Mapay ngay ka lang na mitay. Pakawanin na kumain ka. Ni Dani ti ayat. Manong, pakawanan na. Mawan plano ka mang pasakit kang ka. Diyak ni namnama ni Silya magaham ti bagbagaman ubyam. Nagsublit ti sigud arek na kwa na. Apay asak pa'y tinapili o pasakitan. Apay nga nagkurangan.
Napayakas to ti mabalik pasama. Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawal ka natin siyong kukong kuwara. Pinangnamnaman na lagaya amit yawan. Awan po siya. Kasto yung lagayam di subad na itaglalapusanan nga aya ngayon pa ikukong kuwara. Pati dagiti naglakwag iti natangamulat. Inintag ko kang kuwara. Amin nakidawon na itagaw. Ay tagangaro na Silya. Yaman naman, napasaginan na may lagayam. Ay, Pasensya kan manong ha. Ay, awatom ko matigasat mo. may sakamay. Nagsina kay lang rodan, sinublihan pa ilang. Hindi mo pa ilang ipabigay magkanyak. Napyakan ka, taububing ka gamyak. Yangay, agbaka ko na baraw. Iso nga ipabigay mo lahat ako makanyak ko ni Silya. Lading ito, manong. Ay ayatak pa ilagayam ni Silya. Ha? Umano kayo rodan? Sana dito iti pag nakita niyo. Umadayo kayo. Diyak kaya't na makita ti panagro-ro pa yun. Ha? Nay, nanang. Dakay mait. Sumra kayo ah. Ay na, siya kung tipim masyar. Tadi kay mat makalagipan nga agawid ije lugar tayaw, danay.